Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Tiger Empire Entertainment, nizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe murabizi ko tugenda tuganira ku makuru menshi bakomeje kugenda avugwa, yaba mu gisata cy'imikino, imyidagaduro, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, sinema, makuru yose abagezweho kabisa muyasanga hano kuri Tiger Empire Entertainment, yango muba mubyumva kabisa. Ubwo rero abamaze gukora subscribe cyangwa se kuba bakanda subscribe turabashimiye, n'abandi batarakora subscribe muze tugende tubana muri byinshi bigiye bitandukanye mu makuru y'imikino, aba agezweho y'imyidagaduro, ya sinema n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, n'utundi muzajya mubisanga hano kuri Tiger Entertainment. So ubwo rero reka mbahe ikaze mbabwire ko tugiye kuba tuganira muri kano kanya noneho ku makuru agaruka ku gisata cya siporo, cyane muri football. Ni byinshi bakomeje kugenda bivugwa, ngira ngo ni byinshi tugiye kuba tugaruka hano mu Rwanda, kwa ko tubagezaho ayo mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Ubwo rero nizere ko tuzajya tubana muri rusange. Reka mbabwire ko tugiye kuba tuganira ku makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda. Uyu munsi turaganira no ku ikipe ya APR Football Club, birajyana nuko shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, Rwanda Premier League, iraza kuba ikomeza ku munsi wayo wa 9 hakinwa imikino ya nyuma. Imikino hateganyijwe imikino ibiri ikomeye cyane, aho ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir bari buze kuba bakira ikipe ya Police Football Club hariya mu karere ka Huye kuri stade ya Huye. Urumva ni ku isaha 9. Hanyuma umukino ukomeye cyane utegerejwe n'abantu benshi bakunzi b'ikipe APR. Nizere ko mumeze neza cyane, abaduteze yombe muri kano kanya rwose mukande subscribe. APR iraza kuba yasuye ikipe ya Vision, ni ku isaha 12 kuri Kigali Pele Stadium. Biraza kuba bikomeye cyane. Tugiye kuba tuganira kuri ikipe rero ya APR Football Club ifite uyu mukino nyine ukomeye cyane. Turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa. APR imaze iminsi itameze neza cyane, yurebye mu mikino yayiheruka ubona ko itarabona amanota atatu. Yabonye amanota 3 ku mukino umwe bakinyemo na Gasogi bayitsinda igitego kimwe, ahandi hose yagiye inganya no kuri Gorira. Ikaba murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League baje kwemeza ko APR yatewe mpaga cyangwa se forfait y'ibitego 3-0. Ubwo nyine kwera amakosa yakoze, ngira ngo murayazi benshi, igasimbuza abakinnyi, igakinisha abakinnyi 7 b'abanyamahanga. Nyamara itegeko rivuga ko itegeko riri mu ngingo ya 35 y'amategeko ya Rwanda Premier League yavuguruwe muri uyu mwaka w'imikino, nuko abakinnyi, ikipe yemerera abakinnyi 10 b'abanyamahanga kuri feuille de match, ariko mu mukino nyirizina mu kibuga igakoresha abakinnyi 6. Iyo barenze urahanwa, uterwa forfait ndetse ukanacibwa amande y'ibihumbi 100. APR rero yamaze kuba ibihanishwa ibyo byose. Ubwo rero hari n'impinduka zabaye. APR ikaba yarirukanye bamwe mu bayobozi bayo barimo kapiteni Taderic Nazinda, Georgine wari umubitsi wayo nyine ushinzwe imari muri APR, akaba yaramaze baramaze guhagarikwa. Ubwo rero ni ibintu bisa nkaho birimo biragenda bitanga impinduka mu ikipe ya APR Football Club, ku buyobozi, ku bakinnyi, ku bafana. Bakavuga bati rero nicyo gihe ngo APR twongere tugaruke mu isura nshyashya, tuze dusubire uko twahoze duhana ama ekipe, kuko nta gihindutse byazagenda nabi muri rusange. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Ikipe rero iraza kuba ikinuye umukino, no mukino ushobora kuza kuba umeze neza, urimo guhangana, uryoshye cyane, kwako cyane iruhande rwa APR bashaka kwivana mu isoni n'ikimwaro, bashaka kongera guha ibyishimo abakunzi bayo. Ubwo rero uko byagenda kose bagomba gutsinda
iyi kipe ya Vision nayo yakaniye cyane ku rundi ruhande, rivuga ati ikipe ishobora kuza ya kuburakari bwa ikaba yadutsinda, ati niyo mpamvu rero natwe tugomba gukaza imbaraga cyane tukaza kuyifunga tukayikanira. Ni umukino waza kuba ukomeye rero, ngira ngo wenda nk'abakunzi b'ikipe ya APR bari buze kuba bitabiriye uyu mukino baraza kuryoherwa cyane. Ikipe ya APR andi makuru ku mwijoro ryakeye yakoze imyitozo, birumvikana imyitozo yateguraga uyu mukino, abasore bose bari bahari, nta numwe ufite ikibazo, bose bameze neza cyane. Umutoza Darikonovic ati amanota arakeneye, amanota atarakenewe, ati tumaze iminsi tutitwara neza, habaho mistake amayerera agiye atandukanye, atariko twakwizeza ko ibintu bigiye gukosoka mu kibuga, umusaruro ukaboneka, kandi abafana namwe turakeneye imbaraga zanyu, barabakeneye cyane kubera ko namwe urabizi ko abafana bagira byinshi bongera ku mpinduka z'umukino iyo uri muraba. Ni byinshi bigenda bihinduka kwera umufana yashizemo imbaraga ku kibuga. So ubwo abasore barimo ba Pavel Nzira, abasore barimo ubwo ndavuga abanyezamu, Pavel Nzira yarahari, bakaba yarahari kandi Shimwe Pierre Mario, Ruhamya Nkikwiva yarahari, abadefenseri bose yaba Ndayishimiye Dedoni, yaba Byiringiro Gilbert, Ishimwe Jarene, niyo mugabo Claude, Yunusu, Ariuswane, Nige na Clement yarahari, kandi mu kibuga hagati bari bahari ba Kategaya Eri, ba Dauda, Tador Wanga, Muhammadu Ramini Ba, Richmond Ramptey, sore nkaba Mugiraneza Frodouard, Ruboneka Jean Bosco, Niyibizi Ramadan, Chidebere Nobodo, Godwin Odibo, Mamadusi, Victor Mbawoma, Tuyisenga Arsene, Kwitonda Rebaka, barahari muri rusange, nta kibazo na kimwe, bameze neza cyane, nyine biteguye umukino wo kuri uyu munsi. Sone nkaba Muzungu basa nk'abahagaze neza muri iyi minsi, barahabaye rwose nta kibazo. Ubwo rero nuko ibintu bimeze kuri APR, niyo twaza tuganiro tubaha update. Ni ku isaha y'isa 12 umukino waza kuba utangiye kuri Kigali Pele Stadium. Se APR iraza kona amanota 3 asange, ubwo arahita asanga amanota 4, arahita asanga amanota 4 ikipe ifite, ubwo abe 7 komeze kugenda yicumacuma gake gake, kuko ubu ngubu biri muri ebyiri za nyuma, riko mu mwanya wa 15 ndakeka. Urumva rero ntabwo ari ibintu byiza, nubwo igifite ibirarane byinshi, hafi imikino igera kuri 4 nimba itari 5 igomba kubikina kugira ngo ireko yazavanamo ayo manota yose, mu gihe andi amaze gukina imikino 9 yose, yo imaze gukina imikino 4. Ubwo ni ikintu uyu munsi iraba ari 4. Nuko nguko ibintu byifashe muri APR Football Club kugeza maginga yangaya. Ubwo rero undi mukino nuwa Mukura na Polisi, nawo twavugaho tuntu dukeya. No mukino aza kuba ukomeye, Polisi maze iminsi nayo isa nkaho ari grand favore cyane ku gikombe cy'uyu mwaka, ariko nigenda ihuzagurika gake gake, navuga ko ari ya kipe bitari steady dahozaho cyane. Biraza ko yagiye mu karere ka Huye kuri Mukura wayo, iba yakaniye cyane imbere y'ura mutoza wa Mukura. Ewana biba ari ibindi ku bakinyi beza ikipe ifite. Navuga ko ari undi mukino uraza kuba uryoshye, hasozwa nyine umunsi wa munani, umunsi wa 9. No munsi wa 9 baraza kuba basoza, bivuze ngo hamaze gukinirwa amanota 27 mu manota 90 ndakeka. Ubwo rero nuko ibintu byifashe muri rusange
ubwo nyine nayo makuru yaragezweho hano kuri Tiger Empire Entertainment. Komeze mugende mudushyigikira, mukande subscribe. Amakuru yose amakipe za APR, za Rayon, za Gasogi, za Kiyovu, champion imikino igiye itandukanye live muzajya muyibona hano 5/5. Mukomeze mwebwe mudushyigikire, mukore like, comment ndetse na share no mu nshuti za magroupe kuri za Facebook. Mabwire ko Tiger Empire Entertainment ni amakuru agezweho muri siporo bazajya bayasanga 5/5 uko bwije nuko bukeye. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.